جغرافیای کوردستان لە بواری سیاسی ئابووری و کۆمەڵایەتی پاشی ئەمە بۆ ئەمانەی کە لەسەر کوردستان زانیاری تەواویان هەیە ئێمە ئازانین فینلاند لە ساڵی 1970ەوە سەربەخۆی خۆی ڕاگەیاندووە بەڵام ئێستاش دەیان دکتۆرانامە لە زانکۆکانی فینلەندا لەسەر هۆی سەربەخۆی وڵاتی فینلەندا تێزی خۆیان دروست دەکەن بەڵام بەڵکو بۆ کوردەکانی ئێمەش من ئەم بەرنامەم لە دواییدا ئامادە کردووە تێزی دکتۆرانامەکەم کە لەسەر کوردستانە بە زمانی ئینگلیزی دواتر خۆمان ناسێنم کە ئەمانی تریشات The Kurdish effort for national and economic independence after the First World War. Kurdikansan taloudellinen ja poliittinen itsenäistymisen pyrkimys ensimmäisen maailmansodan jälkeisellä kaudella. No, nyt odotetaan. Mä kysyin kuulijat, ketkä he ovat. He sanoivat epätasaisesti erilaiset ihmiset, jotka ei tietävät mitään Kurdistanista. Şeberbečende ezji jibo havalan programik çekirdiye jibo vamrovan ku ne zanın tiştek jiser Kürdistan'ı. Yani hun me bigurinin ku belki problemek hebe vire ya zaniyariyek hebe dubare beşi vara. Okay. Kurdistan. Historiallisessa kirjoissa ennen 1100-luvulla emme ole nähneet Kurdistania historiallisessa kirjoissa. No, missä sitten se oli Kurdistan? Onko kurdit tulleet toisesta planeetasta nykumaailmaamme, tai mikä se oli? Tiedetään varmasti, jos katsotaan Raamattua, Raamatun ensimmäisessä sivussa näkyy Kurdistan, mutta eri nimellä, eli Mesopotamian nimellä. No, valitettavasti ei ole Raamatun mukaan. Puhutaan Jeesuksen kulkureitistä, eli Mesopotamiasta. Tarkoitus, Kurdistanin vanha nimi ja historiallinen nimi ollut Mesopotamia. Mikä se tarkoittaa? Mesopotamia, kreikkankielinen sana, mikä tarkoittaa kaksoisvirran maa tai kahden joen välimaa. Hyvin tunnettu alue ja uskontojen kehto. Se tarkoittaa kahden joen välimaa. Mikä joet ovat? Joet ovat historiallisia jokia. Tigrisjoki ja Eufrat. Meidän alueella tunnetaan niitä Dijle ja Furatiksi. Beinun Nahrein. Yani olen Ulati Beinun Nahrein. Ne on Tuchoman. Okei. Sitten molemmat joet, Kurdin alueen nimi oli sitten, asukkaat ovat suurin osa, eli yli 80% Kurdistanin asukkaat ovat kurdeja. Lopput ovat assyri-syrianilaisia, armenialaisia ja maahanmuuttajat, arabit ja turkit. Okei. Ensi Kurdistanista. Kurdistaniin liittyvä asioista ei tehty reaali- tai akadeemisia karttoja. Sen takia on hyvin vaikea. Suurin osa kartoista, mikä tehty Kurdistanista, olleet mielikuvituksia, hayali.